kada kayo amin, nang rona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama nang biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo, san naapod no nagan, tintay drama ita. Ngem, hello mampay ka ni Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kinibiyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastiman ti kunani Kabsat Ambo, dir manang bianang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabartekak. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Amba, anak, ay bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idi rabay. Diyak pa'y kitamo nung kasano ang nakaawid ak na lang. Maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Pero may ti sakit ti ulok pa Ricardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pare. Mapantaman na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbangam. Gagangay na ah. Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi eh. Napartek kang pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang man rin ti arak no salta ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray atak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa na iti matak. Nasakit kan diyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak ni Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garday di Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan yung kayon day taalang nga manakaw.
Bangking tamatamaw no. Dahil ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Si kamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Matam? Naot nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa itamatama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasaludaytan nga eh. Nung ay, pa-check up ka langan, pare. Saron pare, agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo itamatam. Kapilitan na nang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti ka iinom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medyo igay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tatang. Anya, ay saus. Intun kuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga ara ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrag kan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, anya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits, pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapat tayong ton bigat, pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gananad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala, pare.
Ay, damagik man pare, Embong. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam tikas ta pare. Kitam, no makiasawa ka pare. No agawid ka na kainom. Sigurado nga lawangawan na kati asawa. Ken no naggapu ka mo diti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanantis wildom. Ah, wanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala aron agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, ijay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam mo. Intong pimod na sige. Awan mo dakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka di dayta nga pare? Alang amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo. Pari ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo. Pare. Ay katuwa na. Day talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman pare? Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagaram mo. Ta saan ka na bartek panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka may karikan ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumanauntuman ni nanang kaun. Ni,
Adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom. Manong ambo, manang garda. Ay, katkasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Anji, sana pa nang tadaan kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mek. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Katkasang sangkot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawid akong plarigar daw tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na, pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita pa na ita. Adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kasto'y oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga eh. Natumbukan. Ay, Ay, pare, di mo kabalan ti magna. apa yung ay? Sanak pa mo na nabartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo. EJ silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana kababayin. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may karit kabsat mo. Nasing putunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-showerak. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madin sa matiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasya ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama si Kuga. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagam mo, Tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ama ta si Kug mo? Agawid tan, Tanji. Basol mo da ito'y amba! Anay ko, hindi ka matagkasta, pa, Ricardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalagan ti sa wandag iti tao! Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa, Ricardo. Este, Garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare. Este, Garda. Yeah. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Takasla pakaragsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di Tapno agpakababain.
Kat agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka ng baw. Kay, anyat ko na ni Gardangay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak sa. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan? Kan ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nan to. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo to. Unmot ngamin, Garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ko. Wain ko naman, tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walo da. Winan, basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Ambun nga rod. Tayong ingas mo, mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uray si ka. Agyaman akmat, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyamanak. Ta dinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jakmot la maikariken ko ana. Isa jak ginantat kinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak, Garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga rod iti asawa kat impamaysamin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod kanak mi kat nagpakababae metten ti asawa. Alakastan, tuyagayam mo, ambo. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, kada kayo amin, naragsak nga oras yung ngayon kay panagbuybuyakan, panagdengdengag itagon daway, kapadasan ni Kabsat Ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang, wanay kan biyagita. Ngam shoutout mampay kani Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino, kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara. Dear Manang Biyanang,
Gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimod anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysa. Anyat masidangay nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magga. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanain, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabuarota. Katwa na. Kan maysa. Awan pa imot lang tinakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya. Kwa. Maki-extra ak lang iti agduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maamamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Apaya nga datakil, kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayit akbasit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagin. Agday-dayit ka pailaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kaki di abaraw. Tanay. Kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wine? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ka. Isumag ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jiri. Kasla saan kay nga rod nga agbagay anak ka? Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon tagdayet. Ay wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pa'y lagawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, dita pa'y mo't nagkasar. Amangan mo agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaed akong diti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha?
Isu nga ura ito'y tan nga agiyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Kat ala si ka nga ron ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga iso tagin inaw. Kat trabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta tagin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo, tatang. Ay na. Ay, bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon, tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na, tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsen at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kan agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsen. Tani, nagkutung nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsurun na Amon to pa'y ni ara, isuntulati ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsen. Agpalok magkangamin Mangan ka iti adu tapno lumok magka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man.
Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taag maneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit ganya. Arkilain kan. Tama siguranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kut tong kangamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalimaak pa'y lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Isa nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tama kauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta ulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay,
Narigat nga asawa ti Sadok. Wan nga rod. Siyak nga rod dagpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Ay wan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itatanakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamag, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagi balay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanakan no nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam ti agbalin nga ipagmay. Ay wen, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay wen, Sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag.
pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo ta pagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam. Di ka madanagan ta pangabakak day taipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. Eh, kwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay, Jessilad. Talak amom didusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon ang naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti addaken ka. No lakit di ta saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata tawan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsakaklata, taddadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, iti tunggal maysa. God bless, kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas Manang Biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at naggapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo, naglingad itinagan a Charmaine. Ngamsakbay na, kaya't ko pa kablaawan da Ma'am Bing Soriano, Jolce Pascual Abogado, Ursula Lansang di Tatarlac City, Rodrigo Sarmiento, Kenny Domingo Soriano, Dita Isabela. Kumusta kayo amin? Tisurat ni Charmaine Katkastoy, Dear Manang Biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y drama kan ka. Kat si kalakuman ti makaamwamang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rugyak nga rodan ti agsalaysa. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo.
Talaga nga kasta tararamidan mi Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin nga agkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay. Mahin-hin. Ang mamuyok. Kasla kay kayat ko iti may sa babae. Ti mahinhin. Ala. Sige, mapan kamin. Agawit kami na-submit mi matandag iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray sino kada kayo? Tapno ada pang kontak kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Ah. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tatibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga adalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak. Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kayat ka interviewin, wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus. Dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no. Awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabain nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gayam Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gayam mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Karas kung amin, dadya gayam mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko at dagusan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidiginatang ko. Ngamlimaw lamatan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam. Kita ka, no, niya tayo maramidak. May karing pa diya matulungan na. Kat padasak to, Na. Ngamjak may pasigurado. Masursuro na. Anya, anyat kasuron mo? Masursuro na kito'y sapatos ko. Naglaw-law matanan. Makaibas-bas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan. Taintag pa siya ta day of ta ita. Oh, apay anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatang agpasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin man nga lilaw. Ala, apay akas tamot tanti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jack amo Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Reme. Imawaga. Kumusta? No nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot. Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko mga tana? Babay ama tayo bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maalat ti cellphone number ti gayem mo, Charmaine. Ay, day tapay ti kagurgura na.
Hana nga kayat nga iti tinambor na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak din. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay kwa, rimwarmat at digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang nga rodan, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanukot agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo Ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo ta? Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga pating maanan. Charmaine. Amwam pa nga kusto ti kinatao na. Han kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme. Siyak tagtugaw ita taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay. Mabayan na kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak ngamin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Wan, naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro. Na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa. Uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayam mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adak matito nga mga ayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugan ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinik matgayam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man-mano ti babalay dito, ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan, Leo. Tiam mo nakat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balayda nga Ay, Dajay! Dajay man, Dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intagtugaw ija si Rock te mangga. At daindayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Aw. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengat. Kapuiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugang. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay.
May sala tricycle driver. Baga no kaya anak? Siyak nga ro ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Mabay na nga raon. Siyak nga ro ti makamo. Awan ti imposible kanya ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no niremiti na ikari nga para kanyam. Ay kailangan nga raon. Ang no mabastada ka kabasol mau. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, hun gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasing padayjay. Awan to ti pagbabawi am no iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam, Charmaine. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit kita kami kini Manong mo. Itala ngagdataon. Kat, tadtalang mat siguro ang nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mang kang karimay. No, adda na ibaga ni Sherman nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, ah? May papan kang ayat, kasjay. Ah, tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, Manong. Ah, ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na, ah? Diyak ko makayat agaram-aram, tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka nga, hindi kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo nasingpag ka kahit. Kwa, Apay danob yung mahon, ha? Dan, ha? awan pa'y Manong Orlan. Aw. Diyak man amo, ngumkas lang mabuteng ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Musak ti pakiin na yan ay atamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, ha? Iso ano kaya tinak ibagamitan. Tap no matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with aprinaw. Agmay-may sa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Awan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan, ay, pasensya kan nga, naunaan na kan kabsat ko. Kat na kasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naibaga. Ay, Leo, ang ako lang day jay, ah. Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo no. Tatiyan mo, niremit yung mga asawa. Ang saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin eh. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Iso nga lipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarikat ang kaklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apay ang amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang ada itaglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka, Mango. Alang ano, drumumartan. Pinta maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akot mo na!
Day, talaga yan! Sir Mine, kanayong ngawan to'y balayay. Napoy papanam. Yung pagturturugam, ngay tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apay nay. Maditi rusok ko kan Ah? jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Ade wanak pa lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsa ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amom ka di aday ito tinururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manungal daw, tinapalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. No kuha ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Ano kasta? Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Ano kasta? Kasadon da jay lalakay. Katuan mo't ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti unan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala, gawitan. Nagsarita tanto iti balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dati agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tadda kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na, nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawak. Man nakaawat, kin nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak mat unay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanyam angam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry, iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme, tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso nga inaramid ko ti amin akabaalak, tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanyak, tanailisi kano iti mabalin, apa kay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos, adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan, to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag, serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na dang arudan,
Di ka agaga wenno agalman itisan mo ako kuwata ang mga nuisunto ti pakaisag makam. Angam nagasat kalata ta naparaburan kay ti anak amang ipatagken ka nga inana. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Charmaine. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes sa napudpud no anagan. Tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawang pa ni Sir Rogelio de la Cruz, Ma'am Rosela Fuentesilla di Taago o La Union, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Ma'am Imelda Cabang. Kastimanti ko na ni pagayam Mercedes. Dear Manang Biyanang, ti istorya kan kakat may papan itinaang aya kasar ti anak me. Ngam sakbay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak. Adimin tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Wain bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y. Masapul anadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko as social sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ay, uwan ka nung garod. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw, ngam isuda. Ha? At natalon ta. Isuda nga ay. Apay adda nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Ay, diyak mo maamuan tanto lakay. Mala, agawaam, tapno malpastan nga agdalos, tanay, adu pa'y ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, bulodam mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumulaang. Hanggat adda nga ro dagbagkat, awan nila kay ko tanapan nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan ang mga no ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. Ang damag kay didag ita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Un nga raw. Kasla balay ti baknang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawaken ridaw. Wan. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun Ken imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, winasingak. Sa naman lawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi ak, sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes, adalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam ti lugan na.
Saan mo't unay adaan, lakay? Mal, inkasabtan idan, ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko, nagitay baso kan plato, apang sosyal, abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, iso ni Papang Richard. Tiagbaling abalayan nyo. Papang, iso dadagiti datakkel ko. Hello! Nice meeting you, mga abalayan. Kastamay, tabalayan. Hala, abalayan, ag merienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay, so naimas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginalmad lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pay. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar yu, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito'y ano napigsa ti init tere. Sala na laming is dito'y no rabii kan agsapa. Ngam no adda init ay napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulag yung ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod, kasla kaano la iti aginin naramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Huwag nga rod. Kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat. Wano agbati ka pa eh. Agawid akpay Ramon, tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Bagita makitkitam atalon dita, palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukwami na kita. Kastaya, abalayan. Parcintay ito, ti kadakilan anwang inton kasar na giti anak tayaw, abalayan. Ay, adu pa yan, nagitay tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak tuti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha! Parcintay ito, ti talo anwang inton kasaryaw ramaun. Anya, nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcentayaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa parcentay di talaw. Nagaduunay tatang. Ado ka ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to ka nga isudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kitno nayunan dati mapartay di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Amo mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ada mo las-las tog ja balayan mo lakay. Kundisan glas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya ka nakapugpudaw. Ken nagadua susi ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abungga ti kasardaramaon. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta bakay. Ramaw na. Mangabang tayo ito iti kumbuin ton kasaryo Ay nasa aning tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Da kami ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min na masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami taggastaws. Saan asika? Wilay Baraok.
Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, uwan barok. Hanggang di mo ipagpagaiti sa bali, ah. Ha? Ay, kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no, di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayad kamin tao, barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon, may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Ah, medyo dakil, baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Isu nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kanagdoble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas mo laang. Kan maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, kan taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lang mausar. Mabalinto nga ila ko no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da bakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras yak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi jay tay expert da. Mabalinda pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno kwa. Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga ruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisisyaw. Ay nahati pa idaading ko. Tani narigat ti pampanunutan da. Pangalaan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na ama na. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang danto mo ngamin. Amumutang ti style da na ng gandatang mana. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpatew. Nga oray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan ng umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano ngay, Tere? Jack pa yan mo. Kwa. Into no may alawas siguro. Tadapay papanakiti sumarunong aldaw. Anya? Papanamanan nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan nga impara medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asigura daw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasar da Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ora gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala, Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer, ken dancer tay kumbong nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ti makisala, tata. Ay, wun makiti Ngano siya? Ay, agsalak to Di oray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na?
Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, garo ta palayan. Nasubrahan sa ti sagana. Naimpag no saan ang madadahil dagi siya palayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tattao. Aywan gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, abalayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli da ijilugan maw. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglop-lopyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid. Ay saan? Yawid yung palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra a karni ah. Taado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ado ati dingwan mi dito'y. Ay, saan na balayan? Ta dumutlat dingwan mi dyan lugar mi. Ah, Ado ti ba kami jay? ado matinwang mi abalayan. Ado pa ti manok ken baboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh, Mala balayan. Intakitin asikaswan dagiti agsangpet a bisita. ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay? Ngam adulakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Mayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi ang nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apay nga inalayo, kat kuko mi nga agasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay iyagyo, tasyak ti mangidulin iti Dayjay. Kasarita mi pa ati. Saanon ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin kani papang. Ay, saan kayo gaumian dito'y balay? Balasang kaw? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Ay, apay akas dya asawa am ramawn. Ay, diyan nga roda mo tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apay, nagapa kayaw. Saan mo tatang? Eh, Isa mas dawak no api akas jay ni Terry. ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta, ngay jay ton balay ti pag nadan takalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam, rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan ko mamatakas ta ti bagbaga matiri? Basit aba nagdayta pang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanamang nga eh. Terry! Oh, pasensya hamon ti anak ko, Ramon. Talaga akas jay na no sumro, ha? Anyat ka ti asawan pa pang? At na diferensya ti panagpampanunot na no daduma, Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas jay nga ugali na. Iso pasensya am ko man. Tano tutupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak ko, Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di Agden na tamanan. Basta, manjakon Ramon. Naumakon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kay ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita am. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. Nudi na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso paybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad ta kini Willie, itinautang ta kin kuana kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalam ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan.
Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Ngam, agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar ngam nagsina dan adagaos. Uwan nga ro da. Ay problema mo ti kasta, uy. Naipasubo talaka nga raud. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Uwan nga raud. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay ko nga agbababawi gapu iti naramid me. Namiris may timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga rod iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang me kat kasi na nakabayad kami matlaang. Kat timat anak me, ore kasano ti panangayayo na iti asawa na di na naayayo, iso ang nagsinadan. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyo Ros para iti script kan para iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.